Kheladulani bisingtwi Sakham tonani abono chaitokmung tei naikolmung tini paithak January sa salo Simna Songkhola Sodar North Baptist Association ni bwkhaktwi naikoljak Salka Academy Rwng Nokholo Kheladula rok Mwthung Jakha annual sport obahanyo a jagao manjakha joto phwrwngnai tei swrwngnai tei buma bufa songrok o pandani bisingtwi kok sai khwnarka Kheladulani naharmung abono kuchugo tisanani bagwi tei Sakham tonani bagwi joto rwng swrwngnai rokno tabukni chirai khonai rokno kuchugo tisanani bagwi tei phwrwngmani bisingtwi no Kheladula rok bo tongna nango hinui kok sai khwnarka. But not the least, now in front of us we have clad in red, symbolizing energy and passion. They are led by Captain Mr. Sharma. Get set. Want to request to Vice President House, don't forget to clap. Hand your hand. Smile if you want. Do like this, some of you. You go middle, and one of you. Mrs. Monzurani securing first, and Mrs. Happy securing second, and Mrs. Momota securing third. Thank you, moms, and huge round of applause for the winner. One more time for Lisa, for Red House, and for Sonia as well. First position in stone gathering.
Miss Karima achieving second. Again from Yellow House. And Mr. Kham achieving third position. He's from Green House. Position in stone gathering race. Miss Jeligma achieving second. Again from Green House. And Miss Salmarie achieving third position. Again from Green House. This now from Red House. All of you clap your hands. Miss Piraka from Blue House. All of you clap your hands. Miss Aitorma from Yellow House. First position in stone gathering from Yellow House. And Miss Karima achieving second. Again from Yellow House. And Mr. Kham achieving third position. He's from Green House. Cooperation खालायनाय table नायखौलै सामोन खालायनाय आहाम केते बुद्धि सोनानै बागै संज' तो संतैबो साथ खालायनाय साइडो आंजोंखौ हामबाय मारो चिनि स्कुल नायटंनाय प्रिन्सिपाल ताय अरन टीचार सकनो बरनि अरेन्जमेन्ट बिसिति खालाय एनुअल स्पोर्ट मीट जों मानजाक मानखा दिनै फाइनाल दे और सालतम रमै और थंलायमन मुथंलायमन तंमानि और बलाय नायथतके तंथतक फाइनो पाइ दिनै पाइथान गरा बर स्कुल बिसिति खालाय प्राइज डिस्ट्रिब्यूशन खालाय मुखा गलखे तंफका आं साक बायथान आं बादि और पालरनाय दिनै एसएमसी कमिटि रत्न दिनै एसोसिएशन प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट दिनै दिकन दनिराम देबबर्मा ताई दिकन गुदि देबबर्मा बरफमा हामबाय दिनै एसोसिएशन कुसुम बेराम बरदक जोंना स्कुल पालरमोन आं रेभारेन्ड मंगल देबबर्मा सदरनर्थ बेप्टिस्ट एसोसिएशन मेनवे स्कुल नायखल थानियो बारजरजाक जोंनो स्कुल बेलाखे ताबुक जरा लुगै तमन काहाम खेनो बरि थानिबो काहामनो सुनाय थानिबो काहामनो डिसिप्लिन रबो बेबा जागन ताबुक जरा जों काहाम लुगै तम बेलाखे एप्रिशिएट खालायो फोरोंनाय रखनो जत स्टाफ रखनो आं पाइथाननि ते एसोसिएशननि एप्रिशिएट मा खालायो ते आबन लगलगे स्टुडेन्ट रखनो बेलाखे हामबाय मारो बो Rwng mahina tisa sungkog rwng khanaman disiti khai performance kaham khlaika te mungsa hamyai ngati khlaiye जों दिनै फाइनाल बेयाव फाइसु बायलेखे आबन बारि बालाखे हामनाय दङ बरफ खानाबो बालाखे ते गार्जेन लोगो सुनो बालाखे सहयोगिता खालायो आबन लोग लोग तेव हामबाय चिनि तेव अकरा दङ आं बयतो खालायो बरफ सुनो पप खानामारो बिसिति खालायो o area borok te bo o school suba khani han boksina nne te simu je mansak ka gyawi o be kringlai tong man bagai hat khali tong o school thinang te o ka hamthung tai oron SMC committee rong wam sumu te borok ni suba mu je kono সময় চিন প্রিন্সিপাল বড় লগিরো আমি নাউন বাগে বিশ্বাস করিও বড় ইন ফিউচার হবো তেও লগিরো কাহাম খাবে